nawe Saresi mutumathiranira na umirite na kwira mutario mathabu nawe Saresi mutumathiranira na umirite na kwira mutario mathabu mbeca cia kaunti ira ciithirite ikiura utongerie ne bakawira Mwangaza ciomba kwithira nicio ciutumirwa Nandi kiri ndiunga cia gwita ome ya nthiguru ya Kenya na family yawe ndi kwinyangia mbeca cia kaunti ya Miru. Yes, nambuge ke nchokiria control of budget report ire aritere nkatho mono ne untu itukuona mbeca ire ugire itekwa accounted for ire ciurite ire injire ekirira miete ekirwa rami na aria Nandi gutumirwa cietumirwa tuki mapensi na urongo gote na haraka mumero nendere kumia ende mbeca mumero na cio atiende gutakunu muntu ngona family yawe nkuruki mutongeria ujo ariuga kinya mbeca ciketha itutumirwa bega ja kaunti ya Miru kawira Mwangaza na aremi kuria ritingugi ja kaunti ya Miru na batithirite bakera thigunku uria kubatere karigara sana ni untu kiao kira kibati kuthiro kirio na gikeno kia Christmas ke mutongeria wa county uria wa impeachirwe kitio ni untu we ari ngambo ino agusherekea itutumaira mbicha baringene na verified wawe tukiona jaka bakinya gitari ari teenage kana gitari ri antu bagambanagia be form 2 tukatho twina kimako gikinene muno ni untu kwithirwa muntu umarite gwita gwikenerera utigite antu baria babati kuthirwa ugishugurikaira bakuritira Ameru ngugi andiko baku baria berungu rwaku bena kiriro bena kimako batikumenya uri nya bagachokia na bao skuru tamwan mwaka jo twetete rent cia nyomba batikumenya ura bakaria maroni jao mbechire babatikugitwa kenda cieta kuria maroni jao ita limited ke bank account no bena kiriro nkuruki mutongeria ujo na kuria biashara bakethira bakirea ugoti monka mbeca ciao cia ugoti bethira bagitarirwa ura cithirite cigitumika kwa miaka iri Nandi kawira Mwangaza ari utongeriene na mono mboria biashara tha irio igitara ku renew license na thirikari ni kuonania buruite na kiao na babue nkaromba mbere bo renew license na bugito goti burabo kugita bwambe burungame na borie value yogoti burabo gitaga na raitaga mbere bugita ni untoge jajaja ujo nkobo CBD yojori marinya ake jata repaired nene nduka bara bembere ya njireu ibagita goti day in day out lakini ote value bakuona yogoti bobo so nkaromba Ameru abiashara bwambe burungike kuri yogoti mwanka bunenkero answer yogoti bwenu nareitaga Nandi rombara mutongeria ujo ni koti ithirekeberia kaunti ya Miru mutharabene juju so Ameru itukuwa tukirigara muno na tukimakania kuthoma mwaka 2025 mwathani arega gutrita Meru mutharabene juria iri ndene njara cia kawira Mwangaza ahande kwa betu Meru county na biashara tukiendelea kutho tukiumiaga na ninkiripotera nteto cia Miru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwega no ntobwari botinu Jeff Wagituma uyu ni mwandiki wetu kumanara ntere cia Southimenti ara ethiritwe kinambere kwa gitutariria migambo ira yethiritwe kiaro ni mutheteri wa kioto kia muntu a kaunti ya Miru Salesio thuranira arethiritwe kinambere kwa gitaria na kuga ati mbeca ira ciathie nambere kwigitaragirwo na kwirwo iciurite kaunti ya Miru imutari mathabu mathirikari kombika ici gutumika ni gavana na mukuru wake na arome ya nthiguru kagitani gakathigunku na arankurukia thiritwe akiuria kari na arora mujini wa Miru kana kariba Miru na biashara gutigira ati batiare ya ugoti mwanka bainambere kwa baitaragirwa mbeca ciago na atachithiritwe igitumika tweka na riboti ino ndi tuthinara nteshia nkondi naku na arakari bakiraroni bethiritwe bakinambere kwa bakithetaga ni gutiganirwo ni atongori bago bakenda wikirwa stima barabara kuthondekwa na mantu mangi makiguni marabethiritwe bagitiwa namwe
kimaendeleo. Mwandiki wetu Wandetu Ndagara Waiguna nowe na ripoti ino. Agari bakera roni rimba kwandi ankondi bakuthetekera bakugikwa gibwa stima kwa gitantere ino. Na miaka mingi aga tutona stima twekire to transformer eriaga lakini titotethagia service antu baire tukugoka ya kuigwa tiombo sabu antu baingi kaberutetwe no ntugona atongoria batuthuraga batutongorerie twege kundie ke batuthingatira transformer batikarangaga ntije gwo ina twikira ya kirumi yomba kuga tuga point muntu matuko tuthingatire mantu ma transformer enu athingata egithireta mwanka tukaigwa gukua yakarieta ire ya kirumi okaigwa etitotethia ne korwe katobethie jumiogo transformer ya plantwaga nithirite into mianka 5 lakini transformer enu wanotie mtefindete na monki ifindete ntubaire na gukario guturigisa na nembe yete wikirwaga kebatirite voltage cia yete cia ntubaire kaisha community enda gatostwaga tweswaga stima lakini twagire monki kabisa na kinya kwanza planted tukuvena kwa mwezi mwa wojinji wananwa wengo tuiko nekeleza kwake imbiena vina na transformer eno agaba kereza kwa gibobo mainyama stima ibotomete bati wa nyuma kyothina mbere baba inge kutwe na bangi mobile the electrical plumbing na ibiko nindi stima ukaleta limono ankurudire lakini kanka mthia mwanki no ntotire otherwise machine twagurie machine ikwenda stima lakini etitumeka ke machine na meye tokara mwinduni ana ba skuru no kwangana na guchoma gutamata ana imauri kinyamu na mbachi twalutire ngirina mana matano to peto ventilation ntukusieri rawo bisini bwanjiji iba vingaterie gona mbachi nuka kwa bakoni tena mani bashokeria member mbesa stima mochi na nto baba ingenyo nchukagera mochi ende muntu ayanga mwera mboga chanura kiongo nkondi rugo oja ngochuke nkarusi customer nonto kinyaka vefte akukaka na ku chanura ndakarira agwange transformer eno okaya kwegwa ne kaya ikiretwo etaya gutethia nto bonde etiombo tethia nto bairi ona royo kanja rutethagia mugongoro ririenu kuka kwe tito tethia ne korwa yumiogo kana tio tore ana inchi bedi eno toro thabo twandamane tumebethie tukure yumiogo wagwa batikura babongwa ne torerere tambia mianka mingi kuma nyonda ajiriaga ndamberia gwetwa 600 ndatwa 200 agwangi ngiri na matano mkegora mekebe tandi ukwena yoro gunkare kana na bakwa bakarira okaya gutwika ureru tambecha no tiko na kiro kwenda okatwika rukugura mbe gwanda no tikyo gaketha otiegwa wena mu ya kuruta mbe gwanda kairi kwa yaga ndethire transformer yaga lakini itatu tethia no ntukuma ya twetirwe mbeci twetirwe ngiri na 500 tutiebu twaruthirwa no witwa kitwetirwe mbeca na haraka ntuwe sire yake etera kana tokona kana report ya kuga ati tukoya wikero ari tutiona munene tutiona mbeca tutiewe gabonge tutiebu tona wakubuti buchi atutethia na inkwenda kuona stima wakotie stima okanga tumira gachora ito etere tano munene twera no na ata mbeca ni cia tutire mbeca boita batiri kana na ata tukamenya na tumenya gwe tugatethaga tutetheka ende bagitambetwa mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kuthongera gionto giki njinji kwa njirani wako na itwankenenwe na twankenenwe tubateire gutonga mbega muntu atorania na Gitonga na nkayura no tonga bo tonga bakibo ibore kutanukiri tutakunungiro ibuna turi atori anwe kubatie ni ontie wana takwa na tukiona atwekera wake na tie twekera tona watike tanjire moyo katorire tombesa leonte huita twetitwe magana mairi there is another time twetitwe magana mathandatu edu twaje to 15 na ande wakira muntu wa area eno twekira stima eno tutika giro ka kuinjire moyo gutwika njinji ugatuka bulita mbesa ino che muja cie bwetore ya ira nitike gitaria muicho guturira mbesa iriko ino koguo kaya kwe butio turira cio iyo ni butwikira stima bwatu batirwe ikirwa kuma gichiga munga kia Tharaka ngiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna no ntobori botieno na njira enkinyanire kuna tokerekana riboti eno ende na ku antobare mawathe na ara ntereche kange tabena ya ukenera na ara ende nyuma ya ikundi kimwe kubaliongera na kubaretera kanyamu gakoroma kagitandika kakathigunku amona kuretwa miti ya kwanda na kuturanwa mantu mangi kathumba magitumi mara
bakubatira kuba bakimenya kagitani aka na arabethire tubakionanirie nkena ciago nontu bwa untu bobo mukiri wa Nkunja no tubangirite riboti ino. I want to thank the Youth Charity Association Group, Empowerment Group, untoba kulika na the disabled people na antobara benidi ito kumenya it's very hard ke antobamo kulika na antoba be disabled antoba mawathe kumantere sekangete Gembe Central ne bagunekete na intoka thomba bya korea hamwe na mitunda ya kwanda na kinyama uritani ya kwanda mete kumakire kundi kya Youth Charity Association babe yao ni caregivers barabo bamenyera bena musie batuonete nibwe tuye turethiunku nabo tuwiranirwa abo nontu rimwe na rimwe ibaulana ki community cietu zoke nkatho muno nontu ekundite saritabu nontu bora gethwania gutethia muno bara alemavu nontu gethwa wina muntu mulemavu kama na mulemavu kinya wa mulemavu kungwa murunga utharime nontu no mwanga uri wa mutia wita kurebie kurea wita safari kinya kati na mwanga uri ngo ku replace ko wende wethwa ro mulemavu kinya nguruki yora winu Riu kire antu baba mawathe ni botarerie muno thina ira bakilukira na muno kinya kire bara baba menyaira bakwabo bakona utethi boil chairs baketha betethuka muno goromba nyawe antu bawe ndu bwa bastolea kutwa Christmas yake kenda na beto kenda tumba kucherekeo ya babwe na ito akwariria onto antu abeto kiangiba bamenyaira na bara disability batuma mucie kurana bamwe batheka wakara twinyo karua omba mutia mucia kaura omba mweta mucia akaura ende kiangiba muno kinyabo baterikanawa na kiangiba no mwana muntu woro no mwana mulemavu no ndo nakarite mulemavu ro tumba ugira muciari oge witwa kiangiba no mukaracia twita gothe twitite cukuru tukiakwona kintu ya kawiru cia twatethuka muno no tukawiru thina kamoga kamata bikibiki wita cukuru au bathoma thito na thina muno kuma go mwankathi Riu kire kundi kene bakoria tongoria kuyuketalira kuthiacira intobira antu baba mawathe bethaira bakiona kuma kire thirikari ni kuromba atongeria ba ikundi bibi antu baba mawathe ndene wetu Gembe Central bayo kinafasi ewakikisha intobira bi national government ibikuya na wetu nontu itukubiba kuria thina tukubiba thai ende iba kuromba wheelchair kwenda kuromba antu bangi ba wendi boboya bora bukona batu tosiomia na karaka nini murungu atwete tomba kwa antu ba area kamutu nikenda na ba wererua thionkone Yesu Kristo mwono kia siaro twete thana cia bangi ko kuromba other partners kuma konto mwanya kinya baba sana betho be kundikia be in charge of disability kwamba kwithwa betethia bangi na murungu atutharima kuromba ayuthi bangi baina bao ndibo ya ntu beo ture ne cietu na inya Kenya onthe bomba kumukana na gikundi gietu na tomba utethia antu baingi Kenya yetu other partners bongane ne kundi kya Charity Empowerment Group kenda bomba ukiria this generation of tomorrow kenda tumba kwithro the leaders to come Report Ramiro TV kumakangete Gembe Central Beta mukiri onkonja Ibwega na bombe kumanara ntirecekirwe na aribethire tubakinambere kwa bakebu magiri na kumenere thirikari ya kaunti ya Meru ikiraba ugite gutie no ntubo kenera bethire tubakiona kuma kiri thirikari ino riboti ino tupanganire tutamwandiki wetu Wantheto Akiwa Mutegi Gikundi kia antu kembethe kuma wande kierwa na arina rietwa team accountability ibaruthite gikaro kenda kwariria mantu maramata kuthina mbere wandini eno yao araba inyeritie gutayanirwa kwa dispensary rire nterino ka kagita karaya mono tuina dispensary ikarite ikiara irwaja imwe ya Murugoma dispensary inge ya Marinya dispensary in dispensary achiambirerwe ithirikari ria yari ya mbere ya Peter Munya igitare kiraitu irethire irio na thairio na itomba gutetheka utemukari wa kundwa ndawa cibitari neu antu baumaga bageta kuraja bate utetheka ituonete kiri budgetiri kurukite mwaka muthiru financial year 2023-2024 na kinya 2022-2023 dispensary iye imbecha na kinya thaizi 2024-2025 bado iye imbecha lakini tuterona ikithithirwa
onto buriku kana buriku kwa hiyo tuguromba kiri kiuria gietu gia tucokerwe twerwe ni ate gukari kenda twithira tuti utetheka monka thai twina mantu ja turigaritie muno jegie barabara ile itetairwa throughout ciarairwa magita jonthe lakini barabara cietu imwe tukona ciekirwa mbanja tine ciatengerwa mbeca tukona nyi wango bire bi ciekeri naro tutindete nyoka gwa maratasi ja kuma 2022 2023 2024 na thaizi mbanja tia 2024 2025 tukona mbeca ciei barabara na ithithwe kuma na monkana aru geta kire barabara iu itemekete kuthithwa barabara jonto inge twarairia kuma ara Murugoma dispensary kuiteria kwa Ntoichoro kwetia Monka Kauru primary kwina Monka Kirua police station etathithirwa no atia ende utegita yura mbanje tine turi uri atongeria beto mbeche yure cieta ariku kana imbie karikaga kana ikyo gitumira naru twatana muchemani opona butejo tucokerie biuria no ntuibo kumenya kwina irinya buije bute kwenda bieja kuthikurwa ithoko iri egitimene ikirwa nejeta kuthithwa nejeta kurikirwe jaria kwendekana kenda yombo tumirwa monka narwa tutamenye imbie karikaga tutije imbie ina mbeche nyunyaira nkunu kana gakaranyina kareja gakanyira kakanora lakini woni kira kendigaritie kana kagetu gakirwa nari wonde ora gagonka no ugagwita gechenga ndiuria niki no ntubwa mbere twina cibitari tonto marinya cibitari ire yakirwa ni gita rira areas lakini monka thai cibitari ire ta operational so we very disappointed EMCA wetu na ito morie ze atwire niki monkira thai cibitari ire te cooperation na cibitari nyerenge Murugoma no ntukira tukwenda turi akariba kirwa na reward imaendeleo kwe cibitari bambirie ndere uria bwa kando so twarigarane atia bomba gweta kombia another a new dispensary yet the incomplete ones itego function imuchemanio raba wetete MCO makena Murogocho kenda bathikirie ndi ataomba gukinya naro tu very disappointed ikwethe ritwetete MCA eza tuthikira tumwira uria tukwenda atucokeria lakini